Kajing puli na kitab ujob kalenong gabah nyaw gadekot kabaningkong hadu basaw Henry hadu bah nyaw hato briu umngat ha kajintray khalasi ha kani ka perthai badato kisngi jungu kimlong kum kisngi jong onong belah kumumrau ba ang not ya ka cakari tengan bad kum onong belau ba khmi lenti yala ka bainong kum caru lamang yanga kibenai jong kajing suda bad ya kimiet jong kajing kordet laai benta hanga habanga thia ngaong lano ngan sakhi Henry kamiet kam kutshu bad ngadap da kajing leng a hadu bandashai kisngi jonga ki khamstat baneka tang thari jong unong than jan bad kisukut no klem kajing kermen token mau ba kajing em jonga kalong kum kajing hau bad kakmat jonga kanamyo I jing bhashu kaktien jong utrai kasam ka bashis pa sa punyo tuyero utrai wapan ko ibapad donon kano ka babaha ban ruai kisam ho blay jungi kano ka bas ngau tanat ban kanot ka jingero bayadai utrai utaya ka Jerusalem bat uan yalam biange kiba lapan rengkang par ka Israel tuyaro utrai wapan ko ibapad donon japan ko ibapad donon usop lod ya gijing mong jungki upan cikenai gijing bon ki klor ujer kerteng yo wei po wei tuyaro yautrai ubapan ko ya kibapad donon utrai jingi ulong bakrau bat ubadon bor ya gijing start jungu omla bantau utrai ukentiu kirit kiria ubrat ikiji kiriu beman syaka kendau tuyaro utrai ubapan ko ikibapad donon kajing pulina kasiti banengkong Paulus bakut syaki Kristan ha Korint kalenong bakandai gadkot kan riu hadu bakat kandai arpu ar bat arpulai ladanga yalap ika gospel kata kam ai hanga ya kadau ban sngeu krau nabala ben chet hanga ya ka kamram kordit yang ladangam yalap ika gospel namar ladanga le yakani dala kamon sngeu bha ngalayo la ka bainong Henry lada om day dala kamon sngeu bha la pen kam ti kum ju hanga kum ka kamram jika ka bainong jonga kalong tang kani baha ka jingyalap jonga nganla banshu ya ka gospel klem dadawa yala ka hok ha ka gospel wat langalong ubalai lod na baro kibriu ngala pelong yala di umrau ha baro knang bangandup yo kring bon kat bala bad ki batulot ngale kum ubatulot knang bandup yo iki batulot ngala penyadai yala di nadong syadong bad ki briu baro knang banyo pen im la kumno kat jo kat nengut naki ngale kat kabangale na kabanta ka gospel knang bangan yo banta lem ha ki jingkar khu jongka kaktien jong utrai kajing pulina gospel bakut kat kum Markus kalenong gabaningkong gadikot kaba arpu kandai hadu balai bukandai Maria mi nakasinekok ujisu la lechiying usimon bat u Andreas lembot Jacob bat u Yohanes kakiau kurem usimon kalat thia pang kisho bat mardor kilai tho hau jisu chapang jongka
Tiu lalet bat ulabat yaka nakakti bat ulapan yaka bat kakisyo kala pelat yaka bat kalapan krek jingbam yaki. Enda premiet tang susep kasni kilawan ra hau ya baro kibapang lani kibasyong ksud. Ti baro sisnong kilayalom hakmat jingkang bat ulapan kot bun ba kibasyutom na kijingpang baharukom. Bat ulabe na ubun kiksud bat syam lasya bakiksud kin krani ay namar kilatib uday uay. Enda lamen step habadang perngap ulaki bat ulalet syaka-jaka kenja bat uladuai hangta. Tiu Simon bat kita kibalayadon bat kilayawat ya bat kilasyam ya bat kilayaong hau baro kiyawat yami. Henry Jisu laong haki yangin yalet syakiway pat kisnong bamarkham. Bangandup yo yalap hakiru namar ngalawan nakabenta kani. Kumcaw lalit kaleng ke Galilea udayalap haki sinekok jengki bat ulabe no yakiksud. Ke gospel jeng utrai.